Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikasapulo hadith sa ikuditan di pamaguseng ko al-arba'un an-nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك سبحان الله. Yang kaya hadith mga bangsa ko mga urip ng Allah na pumanutul niya saya amata na so Allah na suti ay amaan agyang kuta kasusuti wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwadan misa sa ugun may tubo paawing may tubo kakukurang kapaladan tataruto paswallah sang kuta kababaliwinian asote tigin manunto amya katita yang ku Abu Hurairah radhiyallahu an apitero yan apitero Rasulullah sallallahu inna Allah tayyib mata naswallah nasuti la yaqbalu illa tayyiba da atrimaan yan agalabak udi na katero inunta na subuso sotiron subuso limpioron subuso da apawing yanon agalabak ay manan yan na da marsikun ay manan yan na da kapakililay nun agalabak okay wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin namata na so Allah na siyugo yan so mga miyamaratya sa lagi do kaya suguan yan din so isay ko lagi naman buo ini sugo yan ko mga sugo so nga nina ini sugo yan ko mga sugo mga rasol nagyutod man buo ini sugo yan ko mga miyamaratya faqala ta'ala tigmanon to Allah subhanahu wa ta'ala hey sa kanwa mga sugo na kang kano ko mga pipya kang kano ko mga pipya apya makahalal Allah wa'malu salihan nang galabakan niyo sumapya galabakan sa mapya natigpano Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu hey sa kanwa miyamaratya na kang kano ko mga pipya ini riski amir kano ثم ذكر أوريان ينا إنالو إننا جيان كتوا ماما أمياك تيتي سالakawan أيا كيا تينيا سالakawan na أشعث أغبر أيا makna niyan na giyang kuta miyangi kurab na bukian sang kuta kiya tiniya salakawan ha pamakasi sa Tagalog na ang gulo-gulo ng kanyang buhok subhanallah أشعث أغبر ha masasalampot abayan nak ang kutwa lawas yan giyang kuta buntalian giyang kutwa warna niyan ay manan yan na mailain kau nakaduduka-duka weron mailain kau nakiyatin yan sa lakawan okay yamuddu yadayhi ila sama ay itatap na yan ang balaliman yan sa isa langit dalil pa na ya agyang kay akitatap na yan ang balalima sangka langit agi hadith na pianutulay yung Muslim na dalil ya sa mata na sukad ng tanwa Rabbul Alamin na matatampar sa puro. Kaya po pumang ni tanong na siya tanong tumatap na sa puro. Siya tanong po pumang ni sa puro. Ha? Yan kan dadagala hadith. Dalil sa mata na Allah subhanahu wa ta'ala na sa puro. Ha? Na dalil pa na yakisembag tanong ko mga tawad iran tatariman o baso Allah subhanahu wa ta'ala na sa puro. Subhanallah. Pakawatan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sang ka na mga panarimairan. Na kaya kung mitatap na yung kutang balaliman niya sa puro, itatap na niya ng balaliman niya sa puro, kapapalad niya sa Allah, tingin na, ya Rab, kadnang ko. O pamanagin mo takapumang niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mat'amuhu haram, ay atigur Rasulullah, panganang kanya na haram. Wa mashrabuhu haram, ay panginom niya na haram. Wa malbasuhu haram, ay ang diter niya na haram. Ay ang niya na puo sa haram. Wa gudhiya bil haram, nagugiyang ko tama barangapar na haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Na ano man ay katarima ang kutapang ninyan. Ay sebut na sa giyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padsa di ka katarima o pangning ka pagariyakan nasabot sang kuta kaya naka haram ininom ka haram pinditar ka haram
udi na barang per haram. Na padaya sa di ka ketarima agyong ko ta pangni o uripan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Agis kanya na kumyan sa haram, mininom sa haram, minditar sa haram. Anna yustajabu li dhalik? Na naman ay kakatarima ating Rasulullah SAW agyong ko ta pangninyan. Na dalilaya sa kapunang gila itano kung nganin ayamanan yan na piyaka haram o batano makan ay barat yan nagyong ko ta panganangkan udi nagyong ko ta panganangkan na uba makapun sa haram, udi nagyong ko ta panginom na uba makapun sa haram asukatan, udi nagyong ko ta diter na uba makapun sa haram lagi do piyaman kung ka antawa ka tamo pun sa haram na ini pamasang diter nga na pinditer ka na uba makapun sa haram. Subhanallah. So mga salafus salih na tanto sirang kumana ng gila sa kapakaniran sa haram. Mismo sudin so Rasulullah SAW na miya panudul igira man ito miya kumas kanya sa suldawalay niyan. Adna miyaw man yan na panganangkan, adna miyaw man yan na korma sa suldawalay niyan. Ha? Na amay kapundut niyan atago niyan kungari iyan na madue-dues kanyan o anton onon mga day agyang kaya panganangkan. Anday ni miya kapoon. Sadakay ni mga day agyang kaya panganangkan. Nakagis Rasulullah na haram. Haramon agyang kuto sadaka. Di kapakay ubatari mo Rasulullah so sadaka. Na amay ka matangga amay ka mapikirian agi na amay bud na sadaka nakabukaan yan agyang kuto korma akakapitan yan. Saka mo tunong sa Abu Bakar. So Abu Bakar radhiyallahu an na miya kay saad na miya kanyan na panganangkan. Miya lam diyan agyang kuto panganangkan. Orian yan na guminiraw agyang ka iya talasuguin niya na hay Abu Bakar na ba nga di kataw eh. Ha? Ande po nagyingan na panganangkan. Natigin ande po. Natigin na ginasumiyaw na amasa. Di akan di ka paririmar. Miya akalakan sa mga tao sa ginguto amasa. Orian yan natigin na iman to amasa na miya katuna kamya ugyong uto miya akalakan. Nabigyan ako niya sa panganangkan. Nagina natigin na inibigin yan raka naging na panganangkan. Naswa Abu Bakar na kaya lawat yan agyang kutuwa. O pamanatiago yan agyang uta tinduro yan sang kutang ariyan. Kaya lawat yan ang kutuwa dila yan. Na miya guwa yan sulangan tama na matatagos at yan yan. Kapag ng giliran sa ubasiran makakan sa haram. Enunta na sa mga salaf, amya panutul, sa mga salaf na igir aluminyo sumamakiran, susukat sa kauyagan, na teroon o karuman yan, udi na swata yan, at tiga na susukat ka sa kauyagan, na panang gilaing ka ba ka makasukat sa haram. Ha? Kakesabaram ya tigiran, agyang kuto, kaor na aya dia mi kesabar na sukayaw o naraka jahannam. Subhanallah. 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 La ilaha illallah. Nah. Saya tanu sa giyong utwa, ano man ay kakabaloy o galabak tano, katero tano, asuti, ateriman Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Na dua ti man na syarat o galabak tano, adi tano ni minggulalan asimbak Allah. Paganayron, nagyong ko to mabaluis kanyan ikhlas para ko Allah ikadwa na so kinisungkad na kaon ko sunnat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kininggulalan na kaon nalagid no kininggulalan no Muhammad ibarat yan na misambayang sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sambayang asubo na 2 rakaat na di ka po kagirawi o mana na ka sa 3 rakaat baloy na ka na 4 rakaat baloy na ka na 5 rakaat kaubaw mas malay balas di ka pa kay dapat na sudso kini sungkad nun, kini guris nun, kini ropaan nun o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayang ka minggulalan. Okay. Na, sa manuto na, anto na kukuman, ibarat yan, nakagisot tao, bata di labas sa masiman to, naging kaya mga padagang sa mga haram. Anto na kukuman yan, ano man kapakapatubatiran, ha? Patubat si fulan. Ando man ay kapakapatubat yan. So tamo kaya na po sa haram. Nakataya suduti man abtad yan. Pag naibtad yan, man indahu amwalun kasabaha min tariqin haram, thumma taba fa innahu yatasaddaqu biha biniyati takhallus. Saan na tamok yan na haram, agyuto yung kita kaya kuan yan nung naging kuto haram. Kandigang sa drug, kandigang sa marijuana, kandigang sa sigupan, kandigang sa apian tunad kapriba kapaman ada tamo kaapon sa haram apian tunad nakagimitaw bet sa kanya nanto na ikidian niya sa iyong tatamog yan haram
ay kidian na nun fa innahu yatasaddaqu biha biniyati takhallus na ipamamagay niyan agyang kuto haram at tamukyan sa aya paniniat niya nun na aniyan mipuka sa agyang kuto atamok haram aniyan mipuka sa agyang kuto atamok haram naguanon maawat yadauha fi abwabil khair wala'ala Allah ay yaktuba lahu al-ajr asanian panaguasanian penggesto sa agyang kuto mga pipi aglabak okay na sa mga ulama tanu na dairan pa kaya ubasyang kang gusto ako masgid ka sumasgid na suti sumasgid na walay wallahu subhanahu wa ta'ala na di ka pa kay ubaronon di ipanagumbelaya agyang kuto haram atamok hoy kapakaya siyang ulugas agyang kuto di imbabalay na mga siar mga pakaig mga karsada kapakaya ro nga ulugan hoy na ikadwa betad idza akhadha malan min ahad ثم لم يستطع الوصول إليه ibarat yan na piyaman kung ka haram at amok mitubat ka sa iyo mo tagya tubat ka na ikasoy nga suta mo ka piyaman kung ka udi nalialim ka na di nga gigasoy di nga katawan ng tayo gasoyan ngaon udi na miyatay so gasoyan ngaon udi na di ka kisampay sang kuto ataw kinuan na ngaon ano na ikidi ngaon amay kadang kamatuon amay kadang kami kasoy ay ikidi ngaon na فإنه يخرجها من يده صدقة بنية عن صاحبها upamana psidik an ka to ugaid na aya paniniat na kana kanabang to sadaka to o tao kirk sang ko to atamo gimu tapya man kawan kaon udi na liman kaon na sadaka yan to kanabang to sadaka kag youtube i ukit kapaka pugas sa iwag ugyong ko to atamo haram so apya siya tanubuk yata ko isa dinga balasang kanurun wallahu subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.